طفلي حبيبي طفلي حبيبي طفلي حبيبي طفلي حبيبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray den den yetta jomiraɓe subhanahu wa taala to anonelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. haray ɓawa ɗum hiɗen salmina bato julɓe ko seeni ɗo mo fo hertinani neniraɓe meɗen ɓen, sabu harayno nde ɗo yewtere wonade waɗede hannde inchallah. haray ko halduɗe ko fi neniraɓe meɗen ɓen woni e sonnaɓe meɗen bandiraɓe meɗen. haray hiɗen wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli. haray hiɗen ardinana ɓe yoga ko Allah subhanahu wa ta'ala arsike e yewtere ɓe ko Allah newni o inchallah. haray haldude e ɗum ɗo fuɗɗe hannde e nde ɗo julirde meɗen masjidu rahman ñande e ala hannde nogay jeego lewru nayaɓuru hitande guluuje ɗiɗi e sappo e joyi, woni le 26 4 mois 2015 e miladi o. hijiri o hawrodiri hannde jeeɗiɗi e lewru jeeɗɗamru woni rajib, hawri hitande wulure e guluuji wulure temeɗɗe nayi e capantati e jeegom e 1436. haray hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o longini en ko nafata en enen e maɓɓe fuu, o mooɓira en kadi no mooɓiren ɗo ni ka galle makko aljanna, enen e gomɗinɓe julɓe ɓen fuu, worɓe rewɓe ɓe toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en ɗo ka mandake men moƴƴe. haray ko woni e waɗande yewtere meɗen nden ko amir meɗen oustaz Bari Sow noon e amir ahlu sunna wal jamaa. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah longimɓe ko nafata en nafaɓe kamɓe kadi. yo taw hara kadi ko wona waɗirede kon ko sabu Allah waɗa en enen kadi nani jaɓi. haray ɗo en jonnutudeɓe inchallah en nodda en siɗɗo meɗen gooto. haray udditirana en jonde meɗen e yoga e ayeji alquran inchallah ɓen ko Allah newninani ɓe o. haray on tuma joniten amir o yewtere nden ɓe makana ɓen ko Allah newni o inchallah. haray si ɗum ɗo gasi accoyde tan seeɗa neniraɓe, haray si ɓe mari lande ko ɓe landitoto. haray si hombo e yewtere nden. haray ɗum noon mi darowa ɗo. haray assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. haray ine wiya al akh Alhaji Ibrahim. haray falyatafaddal mashkura ɓe jangane no yoga e ayaji seeɗa inchallah. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله
وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن شاء الله هذا يتجمع رب سبحانه وتعالى دعنا لله رمكم ويتنو سكمه الأخ إبراهيم وجزاه الله خير الجزاء. رأي أن يكون ندعي بجانع لكم ترى الله سبحانه وتعالى كوني هم إلى الله كون كوني تيجان بين الله سبحانه وتعالى دنبه. إن شاء الله جوني نواتا ميكرو يا أمير من أمراء مسلمات بقولي بسم الله فليتفضل مشكورا. هاي يعني تنا في مجموعة بموضوع منهم كو هنو نبي إرتاء إن الله دمكم صلى الله عليه وسلم يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ون يوتان دمون إن شاء الله بركة الله نمنا نجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وطب قلوبنا وقائدنا إلى الجنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وتاب مسواكم وتبوأتم في الجنة منزلا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك
والسلامة من كل سر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله موضوعنا اليوم في هذه المسجد مسجد الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى يدور في حب الله ورسوله ودعاء إن شاء الله. haray awde innuɗen Allah yettuɗen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no o hana yettirede noon, eɗen wallino e makko du'ano oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam haray dendanangal mbatu ko hewti ɗo ko woni ko duhiɓe woni ko sonnaɓe. haray mi salmini on salminango l'islamiyankojo. haray lantoro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu laɓɓinanken golleji men ɗin taw ko khalisatan li wajhillah, taw ko wonɗen waɗirde ko fi Allah wona fi nanede ma fi wolede. haray inchallah ko ɗum woni haray yewtere meɗen nden e oɗo nokku hande inchallah. ɗum woni juulirde meɗen masjidi rahman. haray ko woni yiilade ko fi yidde Allah yidde nelaɗo e ko honɗum kadi woni important nafa ko wiyete du'a. alhamdulillah e jama on yo Allahu ɓeydangen suturaji ɗin tabintinayge diina kan o ƴettitaen kadi e dow diina kan. e haray wasi suɓiɗen nde ɗo yewtere si a yiɗa taw hunde a wawata nde daranade gollana nde waɗa kadi ko yiɗɗa kon ko faala ya waɗu kon. on noon Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno ko o moƴƴuɗo ɗum woni khalaqana wa tagi en wa razaqana himo arsukude en wa yan'amu alayna himo nemina en fi kulli yawmin kala ñande. on noon haray hina waɗɗi en wa yajibu alayna an naskurahu fi kulli lahza. haray e kala segondo e kala saayi ɗen haanunomo yettude. on noon haray hiɗen haani yidde Allah subhanahu wa ta'ala, yankinano Allah subhanahu wa ta'ala. haray ɓe yimni wona masjidu rahman ko masjid ibadu rahman. haray sawa be sawa basi ala e muɗum inchallah. haray hollo fu tawi ko welata wonki hino wara ɓandu. sen andano ɗum woni Allah e mangu makko e teddungal makko
e doole makko e gandal makko en wawatamo yiɗude si en yiɗi noon Allah haray ko honɗum watten haray hiɗen haanimo ɗoftade e kala ko o yamiri en haɗitoɗen kala ko o haɗi en hulenmo tawa koye en dogu ɓattoɗenmo wona koye en dogu martitenmo kono no andirɗen no sawni goɗɗo ko ya dogu martama Allah subhanahu wa ta'ala noon kanko si a yiɗimo ko a dogu ɓattoɗa e makko ko ɗum subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo makko nde o nelnomo en andi Allah tawno ko ɗuuɗiɗo yurmede hewɗo yurmede o nelno nelaɗo jiyaɗo e meɗen joni noon o wi nelaɗo makko wiuɓe si tawi ko goonga hiɗon yiɗi Allah hiɗon faala Allah onon ɓe gonɗinɓe haray jokkelan min o nelaɗo e moɗon ɗum woni nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni jokkelan jokkugol nelaɗo ko ñentingol ɓe e sunnaji maɓɓe ɗi e gollugol golleji ko ɓe gollayno ko yiɗugol ɓe ngure maɓɓe nde haray ko goonga yiɗi Allah fattabi'uni so on jokkilan min nelaɗo yuhibbukum Allahu on sey Allah yiɗay on si Allah yiɗi on wa yaghfir lakum dhunubakum no andirɗen noon e hadis lolluɗo si tawi Allah o woni njatigi ma o woni giɗo ma antigi a faama yanda Allah yiɗima peske haray a wonay gite ɗe daarirtaɗen a daariri o ko Allah yiɗi ko wolta kon wola ko Allah yiɗi ko yaata ton yaha ko Allah yiɗi golleji maɗin fof kala ko watta on sayi taway ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko way noon subhanahu wa ta'ala wi ko Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ko Allah woni giɗo jaatigi gondimɓe ɓe imo yaltina ɓe e niɓe majjere niɓe sirku niɓe bidiya niɓe aada o adda ɓe yaani e laawol peewal ɗum woni siratal mustaqim yaani laawol feewugol moƴƴugol ngol tawata si tawi neɗɗo on jokkigol ɗon inchallah haray ko haa o naata aljanna on noon yo Allah waɗu en yiɓɓe Allah yo Allah waɗu en yiɗuɓe Allah wona giɗo meɗen o wona waliyu meɗen ko waɗi noon haray Allah subhanahu wa ta'ala ndodirna walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin. Allah wi o neli e meɗen nelaɗo jeyaɗo e meɗen ko tawata hino satti e makko hino tiiɗi e makko kala ko hino lorra en fof himo faalana en
mo yiɗani en yaani ko nafata en kon aduna meɗen e laakara meɗen on janngo on noon ko ɗum woni ko nelaaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ni wa atiu llaha wa atiu rasula qul wi'uɓe atiu llaha wa rasula ɗofte Allah e nelaaɗo wa in tawallaytum si o mujjiti fa inna allaha la yuhibbul kafirin. haray ɗofte Allah e nelaaɗo makko o si tawi tun on sadike on ɗoftaaki Allah on ɗoftaaki nelaaɗo makko o faamede Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɓe no yedda nemaji makko ɗi. ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala no nemini en ko en wawatamo weɓude o tagi en kanko wurni en kanko woni en toppitani en piiji ɗin fof e gurdam mum meɗen ɗum kanko ɗanninta en findina en yarnata en ñamminta en nawninta en sellinta en ɗum ɗo fof ko Allah subhanahu wa ta'ala a wawatamo yoɓude woni wa in tawuddu ni'matallahi wala tuhsuha. wallahi so on konti nemaji ko Allah nemini en ko so en konti ɗum o wi en wawata gaynude limugol ɗum. ɗon noon haray ino waɗɗi e yiɗugol oɗo e yiɗugol kadi hombo nelaɗo makko on muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko waɗi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala no yewti fi makko wi annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. haray dey ko nelaɗo ɓurete e yiɗiɗe ko gonɗimɓe ɓe hay wonkiji maɓɓe ɗum. haray nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam oɗo mo Allah neɗi tawi ko rahmatan lil alamin oɗo ko yo ɓurane hoore ma o ɓurane ɓeygu ma o ɓurane ɓiɗɗo maɗa o ɓurane yumma ma o ɓurane bemma o ɓurane kala hunde. si tawi oɗo hino wuruno a yi goɗɗo ƴetti finkari fewtini e makko haray ko ya martinmo daroɗa an tawa ko an fellete maya nelaɗo ndaɗa fanni a yiɗirarni nelaɗo haray no mankanma. haray annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim ko nelaɗo ɓuri handude yiɗede e gonɗinɓe ɓe hay wonkiji maɓɓe ɗi yo taw ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam woni ko ɓurani ɓe. ɗum noon ko oɗo wonɗen ñentinde ko oɗo Allah neli e meɗen mo nanɗa hoorema wa ma huwa ala al-ghaybi bidanin mo wonari e hunde wirnide tawi ko o guddo yani andugol goɗɗum ko nafa e ma janngo ronka ma yetade e kala ko nelaɗo anduno moƴƴere ko wodani mofteɗen ɗum ɗon haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e tindini mofteɗen e waggol ɗen ɗon golle ala kadi e bone mono lorra mofteɗen sina nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe rentini mofteɗen e waɗugol ɗen ɗon golle. ɗum noon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. haray goto e moɗon dey wonta ko gonɗinɗo tigi tigi ha tawa yidde makko e faale makko e mbeleɗe makko ɗin fof hino jokki e ɗum komi addi. yiɗugol nelaɗo naawigol ɗum nana
الرسول ولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكو واتي نون اي نلا ماكي البخيل وني غودو ko man zukirtu indahu ko umma mi janta mi wawla inde an yeso makko walam yusalli alayya ko ronki landu anade haray kala ko nanda fi nelaga no make haray ko ya addu'a no Allah subhanahu wa ta'ala no yamire kanko tigi o fuddi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko golle Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o yamiri malaikaaji makko din tay ko sunna e dow malaika e makko den duwana gol nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah wi la yu'minu be goddinta hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum wallahi be yimbe be wonta gondimbe muk ha be nyaawi norma an nelaɗo e kala golle ko be gollata taw ko be ndaaru e den don golle est ce que nelaɗo ko non gollirno ko honno nelaɗo gollirno den don golle harasi tawi ko e male woni ko gorko o woni ko sonnajo o fala budda haray iwtiren ɓaawa nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray neɗɗo o ɗum non jakayo no haani andude ngurdan nelaɗo sira nelaɗo o ko honno ɓe wuuriri ko honno e wuurirno ko honɗum wonno golleji maɓɓe yiɗaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki kullukum tadkhuluna aljanna haray on fof on non mofte hande on naatay aljanna on fof on naatay aljanna illa man aba si wona on salilo qalu ya rasulallah wa man ya aba e nelaɗo Allah ko hombo saloto naatude aljanna nelaɗo maaki faman ata'ani kala ummo ɗoftilan dakhala aljanna o naata aljanna wa man asani kala ummo wopuɗolan fakadi aba wopuɗolan e yamiroje ane sunnaji ane haala yo salike kala wopuɗolan ko ɗum woni haray kanko o saliki o wi o natta yani aljanna ɗum noon haray Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasulahu amran an yakuna lahum al-khiyara haray hanana on julɗo gorko ma on julɗo debbo si tawi Allah e nelaɗo makko on ɓe ñaawi hunde ɓe wi ndeɗo ko ni gollirte ko ni waɗirte nde on julɗo gorko wiyata ma on julɗo debbo wiya kono noon min haray ko ni mi faamiri ma ko ni mi faalira yani jokka mbeleɗe maɗa ɗen haray wonaka a jokku mbeleɗe ma haray ko waɗɗima ko iwtirde e ɓaawo yidde Allah subhanahu wa ta'ala e yidde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray ko ɗum woni ko haani si tawi ko yamale ɓay noon haray gooto fof gooto no yiɗi ko moƴƴi ko no faala moƴƴere haray ko honno nde heɓorta ko ɗum woni tampinde jama on haray ko ya eto faama ɗum ɗo anda
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sunnaji maɓɓe ɗi min alifum ila yahum ilandema ko fuɗɗi ha ko hatti tawa dow edoto e nder sunnaji ɗin bon heɓa haysi ko 50% 60% ɗi wonɗa wadde kono an kala ko wiya e sunna a ndaaray ko honno nelaɗo ɓornorno honno ɓe wattorayno waji ɓornagol yaafo noon wonde mi woɗa e pulere goɗɗum ngo honno ɓe wattorayno ko honno ɓe belorayno e fi haaji ɓe waɗi ko wiyete haajuji mugol dewle inde boobo ko way hono noon ɗum ɗo fof haray ko wiya ko ye ñentin ko nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam lay wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu haray kala ko oɗo woni ko ñentin toon kala ko o addani on e golle diinayankoje ko yo jaɓu ɗum ƴetto weltoron golliron kala ko haɗi on haɗita ɗon kadi e ɗum ɗon yamajo allah subhanahu wa taala manna on haray ko ɗum ɗo woni yiɗugol allah wona ko musrikina ɓe ma heferɓe ɓe wiyata hino yiɗi allah ɗe gandi woodi ha yaaɗi kadi ko ɓiɓɓe allah ɓuraɓe kadi yiɗede alyahudaɓe kono allah wiɓe fenay allah ko ya hoolomo yiɗamo gonɗina kala ko o yeetima e ko wirni anda ɗum ko goonga ɗum ɗo woni haray a yiɗi allah jokka ɗum woni nelaɗo makko on ɗum woni nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɗum ɗo noon fof a jogaki garanti hay hunde taw allah subhanahu wa taala o jaɓanima haray golle ko ya tinno wattiloɗa golla no allah wi'irma noon no nelaɗo on maakiri noon no wi'iri noon fewtita noon allah subhanahu wa taala toroɗa allah yo o jaɓane ɗum kadi sarti jaɓede golle on no woodi subhanahu wa taala o wi'en innama yatakabbal allahu min almuttaqin ɓe gandi subhanahu wa taala o wi'en ko jaɓanta e golle fof golle ko ɓen hulɓe mo renti hollirimo jokkugol yamiroje makko ɗen e haƴitagol kala haɗore ko haɗuno maako tawaɗa renti e ɗum hiɗa acci ɗum non ko on sey allah jaɓanayma golle maɗa ɗen allah jaɓanta golle ko ɗe ɗuuɗi fof ko ɗe ɗuuɗi si tawi ɗe wonda e kulollal subhanahu wa taala allah jaɓata ɗen ɗon golle haray no jeeya noon e surud sartiji ubolol amali jaɓegol golle honɗum ko tawtaw golle ɗen ko halisatan li wajhillahi subhanahu wa taala ko taw golle ɗen ko hiɗe laaɓi poyi ko ɗe wona gollirede ko fi allah subhanahu wa taala ko waɗi noon inna an abi hurayrata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban allah ko o laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi kon yani a ñaamay ko laaɓi wowla ko moƴƴi ɓornoɗa ko laaɓi ɓernde nden laaɓa nde moƴƴa kene e gunɗo
hula Allah subhanahu wa ta'ala golla den non etoɗa toroɗa subhanahu wa ta'ala yama jojo o jaɓane golle maɗa ɗen. inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. inna allaha amara bilmu'minina bima amara bihi almursalin. Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri gondimɓe ɓen ɗum ko o yamiri nelaɗe makko ɓen. ya ayuha rusul kulu min at-tayyibat, ñaame dey ko laaɓi moƴƴi kon wonande on. wa amalu salihan, golle mon e ɗoɗo moƴƴuɗe. wa inni bima ta'maluna alim. Allah no wi kala ko wonɗe gollude imo andi mo humpiti, o landitata ko ɗum goɗɗo. inna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi. Allah no hakkunde maɗa e ɓernde maɗa nden ala ko minketoɗa waɗa si wona kanko subhanahu wa ta'ala imo andi ɗen ɗo golle ma, ko fi honɗum wonɗa waɗirde de, ko honɗum waɗanɗa de, imo andi ko honɗum miijiɗa, ko honɗum faalaɗa. yani Allah ko laaɓuɗo yiɗɗo ko laaɓi. yo Allah waɗu en laaɓuɓe laɓɓinoɓe golle muɗum tawa ko lillahi wa li rasuli, tawa ko fi Allah e sabu nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. haray si en taskike annabaɓe Allah ɓe e nelaɓe Allah ɓe ɓe gandi ɓe ko ɓe Allah suɓi, ko ɓe Allah suɓi. Allah yewti en inna allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin. ɓe ko suɓaɓe ka, kono ɓeɗo fof se en daarinde ɓe golli golleji maɓɓe ɗin ɓe wanno du'a. jaka yo du'a koko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam makani kon addu'au mukhul ibada. du'a ko ɗum woni mbuso dewal. Allah no yamiri en toromo ud'uni astajib lakum, torelam mi jaabinanayon. inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. on nde saliɗo mawnikini e toro gollam ɓay komi mari kon wona ko lannata. yani haray ɓen ɗon puisque ɓe acci ko wiyete ibada, ko wiyete dewal. haray mi naaday ɓe ko ɗum woni yiide janngo yawmal qiyamah ko ɓe jaasuɓe, ko ɓe hoyɓe. ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala se ndaari ko deftere, ko Qur'an ɗe gandi annabi Ibrahima alayhi salam, ko kanko woni ko mahi nduɗo suudu Kaaba baytullahi haram. inna awwala bayti wudi'a linnasi lallazi bi Bakka. kono Allah wi en wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'il kon ɓe wino ko rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. e nder golle koni golde ko ɓe mawde suudu ndu, kono ɓe wadde duwa ɓe torade Allah. jaga yo ko nde golluɗa torotoɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓani. rabbana taqabbal minna, e joomi amen min tori kema ɗeɗo golle amen, jaɓan men ɗe. mawgo suudu Kaaba baytullahi haram no hitande fof hitande no juuroye e muɗum, ñande fof ñande no juuroye e muɗum, atta ndu waɗede hoore ndiɗo leydi wonande yimɓe ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala no rewe. kombo mahi ndu, kombo didi ndu ko annabi Ibrahima alayhi salam.
fi kala e qissaji ma e rewaji ɓe wiya o tawno fondation on harino ɗon kanko aru o fuɗɗi hoore fondation on yani ɗe gandi ndun ɗon suudu o wi hindu fewtodiri e baytul mamour ndu suudu wondu ko sabu a samawat ndu allah subahana taala tawi ñande fof ñande imo rewe e mayru embere malaika gulluki 90 hiɓe fewto ɓen ndun ɗon suudu no fewtodiri e suudu kaaba ndu e baytullahi haram parce que ɓen haadi malaikaji no ɗon non no rewayno allah jonno kono ko wiya bano adama ko ɓiɗɗo adama ko allah nde suɓi adama suɓi annabi nuhu waɗi ɓe suɓaɓe sutta o yamirno ɗum woni annabi ibrahim kanko e geɗaljo makko o ɗum woni ismail yoɓe mahammo nduɗo suudu jonno eɗen andi mawgol juulirde ino moƴƴi en yii hadisaji muɗum ko nelaɗo sallah sallam matani en man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna kala mahanɗo allah suudu ɗum woni juulirde ko hoore leydi ɗo tawi ko lillahi o waɗiri ɗum inchallahu allah mahane mo suudu ko nder aljanna yani ko nder aljanna o naatay e nder ton kada waɗi spécial suudu nder ton ɗum ko suudu fi mawɗo juulirde ɗum kono e nder ɗum a andata o golle maɗen jaɓama jaɓaka tentini enen ɗo hande e ganda golle men jaɓama ma jaɓaka ko honno watten haray fala budda hebbinoren du'a haray ko yen torala subhanahu wa taala ɗiɗo golleji meɗen nde ɗo ɓe gure meɗen yo allah waɗu barki e muɗum yo allah moƴƴinan en fiyakuji meɗen yo allah ñinnir en diina e dewal yo allah jaɓan en dewe meɗen ɗen haray neɗɗo o ko woni arme julɗo o silahul mumin ko addu'a haray neɗɗo ñande fof ñande yo hebbin torade jomiraɗo subhanahu wa taala yamajo allah jaɓanamo ɓayti kam inchallahu an julɗo on haray si tawi tum a torike inchallahu allah jaɓante ko neɓa ma yawa amma a yi ɗum ko adna ɗo ma ɗum o yilti bone araynoɗe e maɗa ma ɗum o tawa ko tolɗama kon so okkima ɗum natete e probléme ti goɗɗi ngo o ƴetta ɗum o marane janngo yawmal qiyama o yoɓoyma ko ɗum wasi allah subhanahu wa taala imo yamiri en yen juulanmo ñande fof ñande waɓu duuji 5 eɗen andi assalatu lokatan addu'a yani julde nden fof haray ko wonɗen ko e torade allah subhanahu wa taala nde arɗen mbiwɗen bismillahi rahmani rahim innuɗen allah subhanahu wa taala ɗaɓɓirɗen mo baraji e moƴƴere e joggi hiɗen mantamo ɗe gandi taw du'a ndeɗa du'o si a yinni allah kaya mantumo si a mantimo juula kadi e dow nelaɗo makko on muhammadu sallallahu alaihi wa sallam toroɗa noon kala ko faalaɗa si a torike yani ndeɗa gayna du'a o kadi mantita kadi allah subhanahu wa taala yani haray ɓe wi ko ɗin du'aji ɓurta jabade e nder julde meɗen si en daari hiɗen wiya alhamdulillahi rabbil alamin nde wiɗen alhamdulillahi rabbil alamin allah subhanahu wa taala o weltoto o wewla o wiya alhamdulillahi rabbi hamidani abdi e jiyangel langel
ngel yettilan alhamdulillahi rabbil alamin so wi arrahmani rrahim allah subhanahu wa taala ko ɓurta weltade o wiya honɗum asna alayya ibadi e jiyaɗo am on ko ɗum woni o mantilan so wi arrahmani rrahim woni maliki yawmi ddin o wiya kadi majjadani teddinilan abdi jiyangel angel watta ɗum honɗum wiya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in allah ko an tum woni komi mattiɗinanto ko an tum woni komi rewata ko an tum woni komi hoolorta mi ɗaɓɓira ballal o say haha bayni wa bayna abdi ɗum ɗo noon ko ahadi ko hakkude am min tum e jiyaɗo am on iyaka na'budu wa iyaka nasta'in so inni ihdina sirata almustaqima sirata allazina anamta alayhim ala haza li abdi wa li abdi ma sala de yuɗa fewnange laawol ɓenɓe neminɗa min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin waɗange laawol ɓenɗo alena haza li abdi wa li abdi ma sala si tawi tun o humni ko o tori lankon min allah subhanahu wa taala ko ɗum woni mi waɗanimo mi hokkimo wiyaɗo gon ɗum gayril maghdubi alayhim wala dalin wata a waɗan e laawol ɓen ɓe tikkanɗa ɓe seytinanɗa laawol alyahud e laawol annasara wata waɗon e laawi ɓeeɗo si en ndaari du'a annabawɓen e nelaɓen fof ɓeyno heewno du'aade ɗum noon enen kadi tentini sonnaɓen haray yo ɓe hebbin wadde du'a ko cuuɗi maɓɓe ko way noon hiɓe andira heewgol wonde yennugol ma huɗugol ɗum haray hanana julɗo haray ɗum so waɗi heɓe bakkatu haray ko yo hebbin du'agol ko suudu o toro allah subhanahu wa taala ndaren wano ko allah wi en e sonnajo Seydou Imrana o torino allah subhanahu wa taala e mete allah jaɓuno ka allah jaɓano haray jiyaɗo on ko yo toro ko moƴƴi kon daiman wa abadan ɗum allah wi isi qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-samiul alim nde oɗo o ƴetti reedu ɗum woni o sowi ko neɗɗo moƴƴuɗo ndaren kon o wino rabbi an joomi an inni nazartu laka ma fi batni mi takkanima mi fodima mi okkima kon ko nder reedu an ɗo ko si mi jibini ɗum tawa ko way ɗum fiima a tun e rewdema e wadde ko yiɗɗa yarliɗa inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni mi torike ma anni joomi an jaɓanan ko mi torima ko ɗum noon subhanahu wa taala jaɓanimo falamma wada'atiha ɓayti o jibinimo tawi ko sonnajo qalat rabbi inni wada'atuha unsa e joomi mi jibini ko mi okkuno ma kon kono ko deyum mi jibini ko deyum mi jibini ko mi faalano ko gorko andi
ko wawɗa ko torade Allah ko Allah andi gonɗum o kam hono ɓurma moƴƴande fo kadi koye juuɗe jomiraɗo subhanahu wa taala woni inni wada'atuha unsa subhanahu wa taala wi wallahu alam bima wada'at Allah kanko mo andi ko jibini on non o wi walaysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytani ar-rajim o wi ya an joni mi jibinimo kono ko suddiɗo Allah non kanko ɓuri ande ko mi jibini ko kono noon laataki firo ɗiɗi on ɗon yani walaysa zakaru kal unsa gorko o wa wasonnaji o haqqil kinkani ko ɗum wiyata no ɓiɗɗo heɓu tun yo Allah waɗu barke e muɗum foti ko sonnajo foti ko gorko fof si tawi tun barki nafay yani woɓɓe wiye firoti goo wona noon gorko fof waywa o sonnajo o ɓuri worɓe ɓuuri ɗum kan no yaha o inni wa inni sammaytuha maryam mi innimo maryam wa inni uizuha bika wa zurriyataha mi torike man mi moolima moolanammo kanko e ko jibinta kon min ash-shaytani ar-rajim immorde e seytane oɗo woɗɗinaɗo raɗaɗo e yurmede Allah no wayi fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya yani Allah jaɓanimo jaɓugol moƴƴol o nayi kadi ɗum woni maryama nene maryam needi moƴƴiri ko ɗo on sey annabi zakariya alayhi salam o ƴettimo kanko tigi needi o nayimo ko juulirde kanko woni mo ɗeyde wa kafalaha zakariya kullama dakala alayha zakariya almiraba wajada indaha rizqa andi ko waliyajo Allah ko giɗo Allah ko mo Allah yiɗi mo Allah reeni ko duwanaɗo mo nene mum duwani ɗum jaga yo duwa mawɗo no jaabo e ɓiɗɗo jaga kadi ɗa na ɓiɗɗo maɗo on attillo jibinede ne'amo needi moƴƴiri woni sonnajo on o ƴetti reedu wallahi o haala ko moƴƴitu o toro Allah subhanahu wa taala yani e ko ƴetti e ndun ɗon reedu ɗum Allah waɗamo ko moƴƴi yo waɗamo ɓiɗɗo moƴƴo o heewa janngude Qur'an o waɗa duwa inchallah subhanahu wa taala o ɗanaki o ɗantako la ta'khuzu satun wala nawmun ngorre nangatamo sakkano o ɗano tentinimoɗa jemma juula toroɗe Allah subhanahu wa taala yani wa kullama dakala alayha zakariya almihraba wajada indaha rizqan o tawa ɗon ñamete qala ya maryama anna laki hawa e maryam ko honno wonɗa heɓirde ɗum ɗo hay mi ari to ñamete masa Allah kala ñameteɗi ɗinno ko maɗa ɗo ko honno ɗum woni heɓorde qalat huwa min indillah qalat huwa min indillah ɗum ɗo fof ko immorde ko Allah subhanahu wa taala inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab Allah subhanahu wa taala no arsika ommo wela e ommo haajal ko alda e limugol ko alda e kontugol joni noon ɗum ɗo fof ko du'aaji moƴƴunoɓe no toraade Allah subhanahu wa taala Allah jaabini enen kadi wa ma baluna nahnu haray ko honno enen kadi hatta toroɗen Allah subhanahu wa taala
haray daiman wa abadan toranoɗen koye meɗen toranoɗen mawɓe meɗen e ɓiɓɓe meɗen e julɓe ɓen fof yani moƴƴere ɗum woni adna e laakara nelaɗo sa sallam maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul hayran kala ko haatu haalu ko moƴƴi si tawi o andi o wata haalde ko moƴƴi fal yasmut haray yo o deƴƴu yo o fanku hara inchallah hiɗen jogino ko haalte ɓe ɓeeɗo moƴƴuɓe fof duwa annabi yusuf en ɓe gandi oɗo kadi qissa makko kono ala fen ko feƴƴata konno o wanno duwa ɗen jogii duwa annabi yunus alayhi salam nde o sattirano ko honno o tororno hiɗen jogii duwaji buyɓeɗo annabaɓe e nelaɓe koɓe torono allah subhanahu wa taala ɗum noon hollegen en kadi ɓeytum adduwawu ko wiyete duwa ko al ibada ko min al ibada adduwawu muhkul ibada adduwawu min al ibada haray tinnoɗen e torade allah subhanahu wa taala alhamdulillah joni hino jangede hino tinna golleji hino gollede joni noon kadi toroɗen allah subhanahu wa taala yo allah jaɓangen ɗum ɗo toroɗen moƴƴere adna e laakara yo allah jaabinagen haray mi darowa ɗo wa qadi qultu ma qultu wa in kana hayran fa min allah wa in kana gayru dhalika fa minna min asheytan wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duwani gene laado men sallallahu alaihi wasallam o mo kisal mudum Allah woni do mudum yo Allah beydu martaba makko kanko e sahabaɓe makko ɓen wondude e meɗen ha jango yawmal qiyamati Allah wadden e maɓɓe galle aljanna. Haray ɓawo ɗum weltanɗen kañum kadi amirna al ustaz ahmad baris nun e dow koɓe makani ɗiɗo konguɗi yettade deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala koɓe makani ɗo kon Allah waɗen nani jaɓi kamɓe kadi Allah ɓeydan ɗo waɗanaɓe kamɓe mandake maɓɓe moƴƴe. Haray ɓe tindiki muradu moƴƴuru yewtere koɓe makani ɗo ko ino mofti gorko e debbo kono tentiniga sakkitorum ɗo haray ɓe holli wondema sonnajo yo ɓurto wakkilade o waɗa du'a e enen worɓe kadi e wakkilo waɗen du'a. Haray nder yewtere maɓɓe nde ko wonno mawdu'o ko yiɗugol Allah yiɗugol nelaɗo makko sallallahu alaihi wa sallam e waɗugol du'a. Joni noon haray ɓe yewti en e nder ɗum ɗo ko raɓɓini to ɗege muɗum ko adi ko neɗɗo ko attuto yiɗude kon fof tawa nafa en ɗo adna e lahara ko yo yiɗu Allah o yiɗa nelaɗo makko o yiɗa Allah o yiɗa nelaɗo makko yiɗugol noon Allah yiɗugol nelaɗo muɗum on hina wigol tus ɓe inni Allah wiya azza wa jalla Muhammadu wiya sallallahu alaihi wa sallam wiya holli a yiɗiɓe yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala ko a yiɗumo hulamo ɓattoɗamo amma ɓiyum hulɓini kum sa huli kum a dogaydira Allah noon ko ya hulumo ɓattoɗamo ɓattoramo dewal nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam yiɗugol makko ngol hino jeeya e saldu e calɗi jeeyaɗi fiya male an neɗɗo on waɗi noon ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en ka deftere makko wa in tuti'uhu tahtadu si tawi tum ɗoftige nelaɗo hara o feewi e jaka yiɗugol nelaɗo me yiɗugol meɗen nelaɗo on ko jeeyaɗum e dina meɗen kam haray neɗɗo on no duwa yiɗde Allah yiɗa nelaɗo makko on Allah subhanahu wa ta'ala wi en e hadis kudusi jiyaɗo am waliyajo am o si o yiɗilam si o ɓattigelam o ɓattorilam sogonal ma ɗum cuɓal Allah wi mi ɓattoraymo sogonal si o ɓattorilam sogonal Allah wi mi ɓattoraymo kuulal so o ari ka an himo yara seeɗa seeɗa Allah wi mi aray ka makko miɗo doga bimana ko ɗum Allah faandi si an a torike seeɗa ni Allah subhanahu wa ta'ala waɗante buy si a hettini a inni a waɗa e buy fiyo Allah welɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa e ɓuri ko faalaɗa ko Allah tu subhanahu wa ta'ala waawi ya waɗu boneji ko fottata hakkunde leydi e kammu
o wi si asirkanali lan e hoore ɗum ɗo fuu miɗo wawma hafrande ɗum ɗo fala o baali kadi ɗum kadi ala kadi waɗa ñooge kadi hay koye ko wattidante ɗum ko yubaddilullahu sayyi'atin hasanat ɗin boneji kadi ɗi wannoɗa Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko o sansa ɗi kadi o wattata ko moƴƴi ko Allah tum wawi ɗum ɗo donc hara yiɗgol Allah yiɗa nelaɗo makko on ko hunde farlinde hunde yowitinde e ko nafata neɗɗo o kadi ɓe hikki ɗon kañum kadi e nder yewtere maɓɓe nde wasugol gorko julɗo e sonnajo kañum kadi julɗo fuu suɓagol ko Allah o farli kon e dow muɗum wi'a min ko ɗum ɗo mi faala ma ko ɗum ɗo yadata e min ko mi faala ko o wi hananali en worɓe ɓen sonnaɓe ɓen wo hananali en nde suɓotoɗen e yamirore Allah nden si Allah wi ko ɗum ɗo woni ko mi farli kon ko ɗum ɗo woni ko ka dina an kon hananali en nde suɓotoɗen koye ƴettu ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en kon daren tawen ko ɗo woni malal meɗen ngal hay si tawi lutodiri e hawa nafsu ma hay si en lutodiri e beele ɗe wonki maki andu ɗon ko Allah suɓi kon ko nelaɗon suɓi kon ko ɗum ɗo woni gurdam moƴƴanɗam gurdam moƴƴanɗam ko gurdam Allah subhanahu wa ta'ala okki nelaɗo makko gurdam moƴƴanɗam ko gurdam Allah subhanahu bani adama ɗam ko wino la bala nuhiyanno hayatan tayyiba ko woni hayatan tayyiba ɓe wi ko hayatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam gurdam moƴƴanɗam ko fottana e tafsir ɓe jannguɓe ɓen ulama en wondema ko gurdam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam dalil meɗen go ɗum nene Aisha ɓe landanoma kayfa kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko honno wonno jikku nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honno nelaɗo siforno ay ko sonnaji ma ɓuuri andude no woni ɗaga suudu ɓe maaki ka annahu qur'anun yamsi ma nokkugo ɓe maaki khuluquhu alquran ɓe maaki sa yimo ayne ko qur'an woni yawde e hoore leydi ma o ko jikku qur'an ko wi ko hare ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jogino donc ɗum noon toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko ɗin jikkuji hare ɗum no jeeya yewtere ko ɓe maaki en kon hara e honɗum e fewtudugol neɗɗo o tinno o waɗa golle ɗen ha o gayna o toro Allah kadi ina yawi min waɗi ko moƴƴituma o hara min mbiɗo wakkile ke landi oɗo sonnajo mo ɓe maake nen ɗo fi muɗum issa nene Mariam e yumma makko ma ɗum issa oɗo sonnajo annabi Ibrahim mo accuno e leydi ndi ala leggal ala jaram woni nene Hajara accimo Makka e leydi ka tawata ko wula Sahara pelle tum fus ala hiɗen andi juhdu mo wanno tinnare nde o wanno nde o jinduno hakkunde pelle ɗen Safa e Marwa o heɓali ko bogo ñaama o heɓali ko ñaama kanko sonnajo o kono hoore ɗum o taƴanoki annabi Ibrahima ɓay hokkiti accugol mo ɗon kanko sonnajo o addimo no ɓay ko Allah yamirno annabi Ibrahima yo addo sonnajo on e kumbobu mo wallina ɗo sonnajo on ko landino Ibrahima annabi Ibrahima Allahu amaraka bi hada ene ko Allah yamirma ya waɗu ɗum ɗo annabi Ibrahima fanki o landi ha timma laabi tati ɓe wi o liƴƴi hoore makko nde ɗum no sonnajo on ɓay Ibrahima fokkiti hotugol o wi idan lan yudayi an Allah o indi miɗo hooli Allah o yewata fiyame nde ñande o kanko tu wonno ɗon o marano kawtal o marano ñamete o marano ndiyam kono sabu wakkilare nde o wakkili nden Allah subhanahu wa ta'ala ɓulinani mo ɗan ɗo ndiyam wiyeteɗan Zamzam ɓe wi wonde kanko sonnajo nde o yiltitino ɓay hakko yehi hakkude ɗe ɗo pelle ha o ronki o yiyali ndiyam ɗam ɓay o yiyali fus ko ñaama nde o yiltuno tawi ɗan ndiyam ɓullitike moggo koye bobo ka o walino ɗon o hari ɗan yaltirde cende ɗen fuu ko kanko wiɗan Zamzam ɓe wi ɗum ko haala ibraniya ko kanko wiɗan yoɗan mooɓo yo Zamzam ɓe mana ko yo mooɓo hari ɗan sakitade partout yaraga ɓe wi nela sa sallam maki rahimallahu ummu Ismail law ma qala li Zamzam liyatazamzam la sala ila dunya kulliha aw kama qala al habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala nela sa sallam maki Allah yurmo yumma annabi Ismail ɗum yumma Ismail ɓe wi sinno hinano ko wi'anno Zamzam yoɗan mooɓo ko woɗam hewde no arna Allah fof kono hande ko on to heɓeten Zamzam ko sa yehi Makka kono est ce que gila ɗum fuɗɗa jogede gila on tuma kadi ha hande ɗam mulali ko sabu juhdu oɗo sonnajo e tinnare oɗo sonnajo awa ko wona noon kañum kadi nene Aisha e nene Khadija haray holli jaka sonnajo himo mari dawru mohlanaɗo ko nder l'islam haray holli jaka sonnajo kañum kadi no du'a tinnade hino du'a kañum kadi wonde tugalal e dow diina kan holli wondema ɓeɗo sonnaɓe daraninoɓe ka ɗo diina ɓe walluno nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam hiɗen andi nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ko woni premier walluɗo makko wallugol mo kanko nela sa sallam ko sonnajo makko on nene Khadija nde nela sa sallam yohuno ha tawi huuli iwi ka fammere arti inni mi huuli wata mi feetu sonnajo on ko winowo sifa maɗa feetata fi honɗum hiɗa wallito tampuɓe
hiɗa danko e rewɓe ɓe moodi mum maayi hiɗa itta tampuɗo e tampere muɗum hiɗa jonka en ɗan sifa ma Allah tabbitama ko oɗo sonnaji jonnunomo ngal ɗo cuuja ko oɗo sonnaji jonnunomo oɗo courage kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha dina kan yetti ɗo hande e jaka hande haray haysi dina kan hewti on ɗo haray sonnajo o yejjitanaka geɓal makko ngal ka nder l'islam ɗum waɗi haray fewndo aɗo l'islam mo arde ayamul jahiliya kuffar Quraysh en majjere maɓɓe haray si ɓe heɓanama sonnajo ɓe weltatako yeɓi bobo debbo ko ɓe naɓude ɓe jasa ka jareni ɓe ira hara no wuuri ɗum Allah so taala wi wa idal mawudatu su'ilat bi ayi dambin qutilat tuma koye bobo e dewe landitoya ko honɗum e bakkatu koye wariranno ko honɗum waɗno ha koye ubbano ka jareni kono ɗum ko kambal ngol fewtingol yewtere nden bobo kono ko kambal ngol waɗunoɓe ɓe par ce que hina kanko surruno hoore makko kamɓe hari ɓe yaaludi debbo no mari important e l'islam kono islam ari holli e wondema haara debbo heno mari dawru ka l'islam debbo heno mari dawru ka suudu muɗum ko sabu rewɓe newɓe ɓiɓɓe muɗum ka suudu ɓen fof so ndaari e ɓurɓe e jannguɓe wiyeteɓe fof phase ma winnam ɓe defte hannde on ndaara on tawa ɓeyna ko nene makko naɓunomo janngingol mo ko nene makko naɓunomo hunjinoy naɓumo ka ɓurano hunjete ko nene makko kipuno fi makko imminayno bimbi indina jemma yo janngu e rewto tawata ɗum ɗo on ɗo golle ɓeeɗo sonnaɓe sabu lekkol ara noon kaka suudu nde sonnaɓe wakkilino fi ɗum ɗo heɓɓuɗen worɓe tinniɓe tawata no winde nden defte har ha hannde nde naftorɓe nden tori Allah subhanahu wa taala yo Allah on waɗan en yo ɓeydan en sifa ɓen no sonnaɓe sabu yiɗen mari sifa maɓɓe kono yo Allah subhanahu wa taala ɓeydan en maɓɓe haray ɗeɗo toɓɓe fof ɓe yewti ton ga haray nangidude e yewtere maɓɓe nde fof ha yejide koɓe makanen ko haray en torodiri yo wakkilo yo neniraɓe wakkilo enen kadi yen teddinɓe kamɓe kadi ɓe anda wondema ko kamɓe woni suudu ndum ko kamɓe si ɓe jalbini ka suudu ka yaasi jalbay kono si suudu ndum niɓɓiti ko yaasi on e taw o kan han ɗo jalbirta ɗum waɗi haray ko sonnajo o halfina suudu ndum ko ɗum waɗi sinelaɓe sa sallam yeyti en wondema haray sonnajo o si o moƴƴi ka suudu o jalbini nder ton haray yo andu moƴƴere makko no waɗani mo anna e laahara ɗum ɗon haray lanitore yewtere meɗen nden ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makani wondema wonande sonnaɓe haray si tawi sonnajo piiji nayi o wawiɗi wadde ɓe maaki hari joyi on ko aljanna wodanimo ɗum woni honɗum ɓe maaki ida sallat hamsaha si o juuli waktuji makko ɗin joyi wa samat saharaha o hoori lewru makko suumayenu wa ata'at zawjaha o ɗoftiki moodi makko wa hafizat nafsaha o reyni hoore makko ɓe maaki joyi on dakhalat jannata rabbaha haray ko aljanna allah makko woni ko naatoyta ɗum noon torki Allah subhanahu wa taala yo Allah on ɓoynan en ɓeeɗo sonnaɓe meɗen e dow ɗoftagolen e toriki kadi Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗuɓe ɗoftiɓe Allah e yiɗuɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hara mi damira yewtere nden ɗo ɗe toro Allah subhanahu wa taala hono kadi worɓe seeniɓe ɗo ɓe fuu yo Allah subhanahu wa taala windamo baraji ɗi yo Allah hokkoren ko faalaɗen dande kala ko hulɗen yewtere ko yewtaɗo ko yo Allah nani e wawa en gollinde muɗum en toriki Allah subhanahu wa taala kala arɗo e bakkat yo Allah montanmo kala arɗo e moƴƴere Allah subhanahu wa taala ɓeydamo moƴƴere nden haray en darowa ɗo inchallah haray min naɓa micro on ton si tawi ɗum mari lande ber embere 5 à 10 minutes haray hikken ɗum ɗon inchallah haray wawi wadde do an waynodire haray assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aɗa inchallah ɗen jonno ceerno masadou directeur meɗen wonna en duwa batte jonde ndin inchallah wayi haray duwa ko fi ɗum haalde ɗo seeɗa haray duwa wona ko haato علي اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله سوينا براجي يا الله أمورنا برجارني يا الله سبحانه وتعالى نيوم ودرس مخدي دان وجوكا ولاتو en torke subhanahu wa ta'ala o yo Allah on newna en no senoren ɗi bayanaji okka en baraji ko woni e mum ko en torke subhanahu wa ta'ala enen ɓe seniɓe ɗo ɗen e kala ɓe senaki ɓen kala andeji ɗi jogi ɗen ka nder suudu e ka yaasi yo Allah on ittan en torki Allah on kala moƴƴereji ko jogi kon ko foti julɓe ɓe yo okku en torki Allah kala boneji e lorraji ko ne ɗe leyɗe ko yo Allah dandu en torki Allah kala moƴƴere newende ka nder ɓeygure mum yo Allah tabinten kala marɗo soñƴa wondude e fayɓe mum
ɓeygure muɗum yo allah subahanahu wa taala ittu soñjaji ɗi gadda moƴƴereji en torki allah subahanahu wa taala juulirɗe ko nanguɗen kon fof yo allah newnan en laato no ɓuuri yawirde en torki allah subahanahu wa taala yo allah waɗan en barkiji e muɗum enen kadi ɓe wonɓe ɗum defi ɗi piiji yo allah subahanahu wa taala yoɓe joddi mum hara ko aljanna en torki allah kala wonɗo e sakkade waɗa mbuɗu goto ma ɗum énergie ma kala ballal no fiiɗe golle allah laatoro yo allah waɗan en joddi aljanna en torki subahanahu wa taala noon ɓe sonnaɓe ɗoftiɓe ɗo kadi yo allah waɗan on joddi mum hara ko aljanna en torki allah ɗe leyɗen ɗo ko leyɗele murtaddu onon o woni ɗoftiɓe yo allah waɗan on joddi mum hara ko aljanna yo allah waɗan on barke fayɓe moɗon ɓe wonde fayɓe julɓe ɓe fof yo allah ɓe yiɗi golɗo l'islam jaɓana on dina kam barke rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina azaba nar allahuma inna nasaluka min kulli khayrin ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun wa na'udhu bika min kulli sharrin ma sta'azaka min abduka wa nabiyyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ibaduka salihun allahumma anta al-musta'an wa alayka al-balagh la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحببته منذ أن أحسست نبضاته تجتاح قلبي بعاطف دافئ السكب وما اعتراني شعور بعد مولده يجتث